لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا بسم الله gantian lah nocok mulai konseling ngemik terus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim wa an Fadalah bin Ubaidin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nasi yakhiru rijalun min qamatihim fi sholati minal khassasah wa hum ashabus sufa hatta yaqul a'rab haula'i majanin fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihi ada Rasulullah sallallahu alaihi kopok ini lakum indallahi ta'ala la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih al khassasa al faqatu wal ju'u syadid
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'ad Yakriba radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'a adamiyyun wi'an syarran. Kopok nih, iku ono harokate ndak? Pocon sing kena. Kurang banget ta ngomongi. Sik drodo sae. Wa an Abi Karimata Al-Miqdadi bin Ma'di Yakriba radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'a adamiyyun wi'an syarran min batnin bihasbi ibni adama ukulat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun ukulatun ay luqamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Umamah Iyas bin Ul Wan Abi Umamah Iyas bin Su'alibah Al-Ansari Al-Harisi qala dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman indahu ad-dunya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'una innal badadzata minal iman yakni at-taqahhulah rawahu Abu Dawud. Kok iso sik wedi maca wong ana harokate iku. Al-badadzatu bi ilba'i al-mauhadati wadzalin wal mu'jam. Ada harokatnya kan kitabnya ya? Salahmu kok enggak wis enggak ana harokate. Wal mu'jamatina wahya rasasatul hayati wa tarku fakhiril libasi wa amma at-taqahhulu fabil qafi wal ha'i qala ahlul lughati al mutaqahhilu huwa ar-rajulu al-yabisu al-jildi min khushunatil aishi wa tarkit tarafuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Jaib ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaina Aba Ubaidah radhiyallahu anhu. Ini jangan kayak sapi ya, nunggu diwecut baru jalan ya. Lah ngomong sih mandek kok. Iku iki jok sapi rek dipecut buru mlaku. Kan ngerti kan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawaban Rasulullah alaihi wasallam. Cok bodoh-bodohan, Bang. Paham enggak? Ini kalau nggak dengar enggak masalah. Ini kurang keras dah. Jelas suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cok bodoh-bodohan loh. Nggak tahu kalau inti sapi nunggu dipecut baru jalan. Terus natalaqqa 'ira li Quraisyin wa zawwadana jiraban min tamrin lam tajid lana ghairahu fakana Abu Ubaidatu yu'ti tamratan faqila kaifa kuntum tasna'una biha qala namasha kama yamassus sabi summa nashrabu 'alaiha minal ma fatakfina yaumana ilal laili wa kunna nadribu bi'isina khabata thumma nabulluhu bil ma'i fanakuluhu wantalaqna ala sahilil bahri farfi'a lana ala sahilil bahri kahayatil kasib biddam
Fatihah. Itu ini. Ya apa sih? Kalau harokat itu? Hah? Gak jelas. Gak jelas ya apa sih? Kena. Ayo cepet loh. Kasih tahu yang pinggirnya itu yang ngelihat tuh kasih tahu. Cok denggendengan urip iku waran jak menang. Ya apa sih? Al-kasibi ad-dukhmi fa'atainahu fa'idha hiya dabatun tud'al anbara faqala Abu Ubaidata maitatun summa qala la bal nahnu rusulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi sabilillahi wa qad turirtum fakulu faqamna alaihi syahran wa nahnu salasumi'atin hatta saminna wa laqad ra'aituna nagtarifu min waqtin ainihi bil qilalid duhna wa naqta'u minhu Ganti. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi sa'irus salihin ila an qala an Fadalata bin Ubaidin radhiyallahu anhu an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nasi, diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anna Rasulullah, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla bin nasi, ketika baginda Nabi itu salat. Bin nasi bareng orang-orang, ketika Nabi itu salat. Ketika Kanjeng Nabi itu salat, yakhirru rijalum min qamatihim fi sholati, yakhirru yasgutu, jatuh. Kadang ketika Nabi itu sholat ya, apa saking lamanya sholatnya, apa saking lemasnya sahabat, apa saking laparnya sahabat tuh miskin loh. Miskin semua loh, akeh sing miskin sahabat itu akeh sing miskin. Sering Kanjeng Nabi itu kalau sholat, banyak sahabat tuh kadang yang pingsan. Yasgutu, yakhiru itu jatuh, pingsan. Pingsan kenapa? Bukan gara-gara kelamaan Nabi. Nabi itu kalau sholat tidak pernah panjang. Nabi itu kalau sholat sama orang banyak tidak pernah panjang. Kalau sholat sendiri baru dawa, panjang. Itu banyak sering kadang sahabat tuh yakhirru lijalun min gamatihim, ketika mereka itu min giamihim, jatuh dari berdirinya. Minal khososati, gara-gara mereka itu ada yang kelaparan, ada yang lemes. Gara-gara sahabat tuh banyak yang lama tidak makan. Ini kan pasalnya menerangkan fadlil ju', keutamaannya al-ju'u lapar wa khusyunatil 'aish, dan kehidupan yang khusyunah, enggak baik, hidup yang serba kurang, hidup yang pas-pasan itu bukan sesuatu yang hina. Itu termasuk sesuatu yang
mulia. Fadlil ju' wa khushunatil aish. Contohnya iki di antara sahabat. Wahum ashabus suffah, wahum kebanyakan mereka ashabus suffah, santrinya Kanjeng Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi sebanyak berapa orang? Ada yang ngomong 63, ada yang ngomong 88. Ashabus suffah. Hatta yaqulul a'rab, sampai-sampai banyak orang Arabi, orang-orang pegunungan itu atau orang-orang Badui itu, ketika mereka itu datang ke kuburannya, ketika mereka itu datang ke Masjid Nabawi, haula majanin. Banyak yang mereka itu menuduh haula, ya apa sih wong iki salat rubuh, majanin. Gila semua orang-orang itu katanya. Fa idza shalla Rasulullah, ketika selesai Kanjeng Nabi itu salat, insarafa ilaihim, nanti sahabat Nabi itu lek mari salat ngadep yang sahabat. Faqala, jadi sahabat itu ya salat itu banyak yang rubuh kan ya, banyak yang rubuh atau banyak yang tidak kuat. Itu sampai dinyek sama orang-orang Arabi yang nggak tahu apa-apa itu, yang datang ke Masjid Nabawi, yang nggak pernah ke Masjid Nabawi, atau orang-orang dari pegunungan yang datang itu, ya opo sih kok ngono, sholat sama Kanjeng Nabi kok gitu, nggak dipersiapkan dah, sholat pingsan, sholat rubuh, nggak kuat, ya opo. Akhirnya dikatakan sama Arabi itu majanin, ya opo wong gendeng, wong kira jadi. Dan Nabi ketika mendengar itu, selesai sholat, Nabi langsung ngadep kepada para sahabat itu. Faqala, akhirnya Nabi itu menghibur kepada para sahabat ketika mereka itu diomong gila sama orang-orang. Nabi itu menghibur. Lau ta'lamun ma lakum indallahi ta'ala la ahbabtum an tazdadu fagatan wa hajatan. Lau ta'lamun, andai kata mereka itu tahu, ma lakum indallah, derajat kalian di sisi Allah, gara-gara kalian ini kan melarat. Kan sahabat itu yang sampai sholatnya tidak kuat itu atau apa itu, gara-gara mereka kan miskin, melarat. Itu dihibur sama Kanjeng Nabi. Lau ta'lamun malakum indallah, kalau mereka itu tahu derajat yang Allah berikan kepada kalian, la ahbabtum, niscaya kalian, antazdadu, tambah menambah fagotan, butuhnya kalian, tambah menjadikan diri kalian tambah melarat, tambah melas. Ojo khawatir, kon sing melas ojo khawatir, kon iki derajate dukur. Jarno wong kate ngomong, terserah orang mau ngomong apa, terserah. Jadi Nabi itu ngomong seperti itu. Jangan khawatir. Ente dicaci maki hidupnya melarat gini dan lain sebagainya, jangan khawatir. Lau ta'lamun, andai kata kalian tahu, dengan kesulitan yang kalian alami atau kesulitan yang kalian rasakan, hidup kesulitan ini, niscaya kalian akan meminta, kalau kalian tahu betapa mulianya derajatnya di sisi Allah, niscaya kamu akan tambah minta kepada Allah supaya tambah dijadikan orang yang melarat, supaya saya ini tambah dijadikan orang yang miskin, supaya saya ini tambah dijadikan orang yang hajah, yang banyak kebutuhannya. Paham ini? Jadi fiqhul hadis, dari hadis ini disebutkan bahasanya tidak boleh seseorang itu menilai zahir. Tuh, sakarnya tidak mondok, kasihan. Tuh, emane nggak lulus mondok. Lo hati-hati. Kadang dia ini lebih khusyuk daripada ente yang sudah jadi ustadz, lulus aliyah jadi ustadz pirang tahun di pondok. Tuh, ya apa aku mondok susu tidak rupa-apa, kok iso? Ono wong gak mondok pinter maca kitab, sering hadir majelis, ngrungokno hadis ngene-ngene. Ngomong bahasa Arab enak. Kon sing mondok pirang tahun ngomong belum tentu ente mondok pinter, belum tentu ente mondok terus pinter bahasa Arab, pinter macam itu. Kalau ente mondok asal mondok sekolah. Wae ngaji kitab, ndak mutolaah, ndak yo ngene iki gak gelgaan ngene iki. Ente sudah kelas berapa? Alhamdulillah saya kelas 2 sanawi. Dites suruh tanggung jawab, bacaannya kayak apa, suruh nerangkan, sudah tugas, sudah kelas 3, sik lah salah. Ya apa? Ini bukan jaminan. Penilaian secara zahir itu bukan jaminan.
Dan apa yang kamu tempuh di dunia zahir ini belum tentu itu menandakan kamu ini orang baik, belum tentu. Ada orang santri mondok pirang tahun nah tidak pernah nangis yang pangeran. Tahajud tengah wengi nangis jaluk sepuro tidak pernah. Ya memang seorang santri ini lebih banyak kemungkinan untuk seperti itu karena dunianya kan diajari takut sama Allah, rahmatnya Allah, tapi belum tentu. Ada orang biasa-biasa, orang beca, orang tani, tapi lek sholat tahajud, setiap malam tahajud nangis ya Allah, astagfirullah. Nggak iso ngomong bahasa Allahumma, kalimat-kalimat yang indah nggak bisa, cuman ya Allah, tina banyak dosa sepuro lagi nangis. Banyak santri sing donga wali, Allahumma Allah. Ini amin, ndak iso nangis, ndak tersentuh hati, ndak apa-apa. هذا بيان وهذا يدل على أن التشابه في الصورة الخارجية في القياس لا يعتبر. Ini hadis juga mengajarkan bahwasanya apa? Perumpamaan orang yang dilihat secara zahir itu belum tentu itu bisa menjadi tendensi atau bisa menjadi jaminan. Kayak sahabat miskin, oh seakan yos kan dinyek sama orang berarti rendahan kan, tapi enggak, tapi ternyata Kanjeng Nabi ngomong kalau tahu derajat yang kalian miliki nih dengan kehidupan yang sulit seperti ini, secaya kalian tambah pingin melarat, tambah pingin hidupnya susah, tambah pingin hidup dalam keadaan miskin. Nah ini pelajaran berarti Nabi itu zahir itu tidak menjadi tolak ukur, paham? Zahir itu tidak menjadi tolak ukur. Zahir itu tidak menjadi tolak ukur paten kadar seseorang. Ente mondok pirang tahun belum tentu apik kan, belum tentu apik rek. Belum tentu apik. Belum tentu apik. Ada orang santri ini subhanallah kalah sholat berjamaahnya sama orang-orang yang awam. Karena apa? Karena kadang merasa saya ini sudah santri, ngerosok apik, akhirnya tidak jamaah. Udah pondok jamaah, lek boleh. Aduh. Itu jamaah 5 waktu. Aduh, katanya masjid Sarasen. Di pondok beda, di pondok bisa jadi kegiatan nih. Hadza wallahu alam. Jadi gitu ya. Laisa kullu dzununi 'alal qiyasi, tidak semua prasangka itu bisa dijadikan tolak ukur. Fal a'rabi tadi dhannat annahum sagatu li jununin bihim li'annahum ghasu ma ra'au 'ala ma 'alimu. Seorang A'rabi tadi menyangka bahwasanya mereka para sahabat itu terjungkir balik atau tersungkur jatuh gara-gara junun. Ya apa sih sholat bareng Kanjeng Nabi kok turu tiba ya apa? Kok ndak khusyuk meneng. Disangka A'rabi tadi, orang Badui tadi menyangka para sahabat ini gila. Li'annahum ghasu ma ra'au 'ala ma 'alimu. Karena apa? A'rabi ini menganggap secara zahir, mereka itu menilai secara zahir. Padahal mereka itu tidak kuat berdiri sampai jatuh itu bukan gara-gara apa? Gara-gara saking laparnya, saking tidak punyanya sampai lemes. Paham? Contoh lagi. Belum tentu seorang yang bajunya jelek atau orangnya yang penampilannya biasa-biasa belum tentu menunjukkan dia itu melarat atau dia itu miskin atau dia itu tidak pantas untuk dihargai. Tidak bisa. Rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu, katanya begini Nabi. Rubba ash'ath, ada kalanya orang yang ash'ath. Ash'ath itu apa? Bajunya compang-camping, wis lesek, lusut, kotor bajunya sudah. Aghbar, kotor rambutnya ini banyak debunya. Ash'ath aghbar madfu'un bil abwab, ketika mereka tuh ngetok pintu tidak ada orang yang buka. Oh, wong gendeng, wong ngemis, tidak ono sing seneng. Tapi kadang orang yang kayak ini lau agsama 'ala Allah, lek wis ngangkat tangan yang pangeran la abarrahu, pasti dituruti be pangeran. Loh hadis gini itu bukan berarti ini ngajari kita itu jangan ngeremehkan orang. Ada kalanya orang yang rendah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Buktinya banyak para sufia, orang-orang aulia terdahulu itu memilih baju khumul, singitan daripada pakai baju yang wah. Ada satu zaman itu dulu orang-orang itu bajunya biasa saja. Sampai-sampai orang yang ahli, orang yang ulama atau orang yang biasa tidak ono beda nih. Akhirnya para ulama itu menunjukkan jati dirinya, pakai baju, pakai gamis, pakai imamah, pakai sorban. Supaya apa? Iki lo ilmu, supaya kita ono-ono. Akhirnya jadi sesuatu yang lazim, bahkan bisa dianggap itu sesuatu yang yustahsan, yang sangat dianjurkan dalam agama Islam ketika kondisi seperti itu ya. Ada suatu zaman juga para aulia itu semuanya lebih memilih pakai baju sufi, baju jelek, biasa, elek ngono. Kenapa? Karena kebanyakan orang zaman itu kabeh itu wah-wahan, trendinya itu, stylenya itu pakainya bagus gitu. Akhirnya ketika ulamanya ikut-ikutan podo akhirnya nunjuknya sufi biasa, tawadhu, khusyuk. Jadi belum tentu orang yang buruk itu penampilannya berarti orangnya buruk, belum tentu yang penampilannya bagus itu bagus. Contoh zaman sekarang, santri, celonoan itu dosa apa enggak sih celonoan? Kenapa kok enggak dosa? Karena nutupi aurat. Olah apa tolak-tolak kon? Mikir gini aja ndak kon. Kelas piro kon? Orang pakai celana pendek dosa apa enggak? Celana pendek lututnya kelihatan dosa apa enggak? Pakaiannya enggak dosa, tapi gara-gara ada sesuatu yang enggak dianggap bagus dalam syariat, salah akhirnya. Bisa menimbulkan sayyi'ah, satu perbuatan dosa atau satu perbuatan buruk. Orang zaman sekarang, orang sudah ngetrennya seperti ini, terus ente ikut-ikutan, ente santri, enggak ada bedanya akhirnya. Tetap harus ada seseorang itu yang menunjukkan ini Islam itu. Tapi sekarang ente misalkan ente pakai gamis mau pergi ke mall, nggak usah di Jakarta, nggak usah di Surabaya, mall Pasuruan aja. Gamisan ya tutup sarungan, sarungan harus akeh. Gamisan kira-kira isi apa ndak? On wong ketangi gamisan yang alun-alun, isi ndak? Kenapa kok malu? Emangnya gamis ini dilarang? Pernah ente nemu keterangan bahasanya orang yang pakai gamis itu aib gitu? Pernah? Kenapa ente kok malu? Hah? Nah ini pada ini bang. Terus ente mau ikut-ikutan pakai celana yang salah kan? Harus ente tunjukkan minimal sarungan jadi gitu. Contoh kayak tadi. Banyak ini. Memang apa ya? Dalam dunia tarigah, dalam dunia salik ini, seorang salik, seorang pengembah jalan yang menuju mendekatkan diri kepada Allah, urusan pakaian ini termasuk rukun. Termasuk sesuatu yang sangat intens. Sangat besar pengaruhnya, sangat penting. Atau sangat besar efeknya kepada keyakinan, ideologi. Orang biasa lama-lama ente celonoan suwe-suwe kan ya dadi kumpul be celonoan, hilang karaktermu itu hilang. Al-Habib sama Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu pernah ngomong, Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu murid kesayangannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Murid kesayangannya Habib Abdullah Al-Haddad. Man taghayyar zayyuh taghayyar dinuh katanya. Man taghayyar, siapa orang yang berubah zayyuh penampilannya, taghayyar bakal berubah nanti dinuh agamanya. Al-Habib Abu Bakar ini, Habib Abu Bakar bin Ahmad Segaf Gresik itu dulu itu enggak seneng. Zaman itu tahun berapa itu? Orang-orang ini diampel ini atau orang-orang Arab dulu atau orang-orang Islamnya, ustadznya sopo, wong-wong sing biasa kumpul mbek para kiai, mbek para sisa-sisa wali songo. Itu karena banyak pedagang Arab yang datang dulu ke sini, pedagang dari Turki, dari Utsmani. Akhirnya sampailah rame dulu di Surabaya ini atau di kalangan kampung Arab itu orang biasa pakai peci abang, peci Turki loh. Kan? Songkok Turki. Ini enggak senang Habib Bakar. Enggak senang.
Sedangkan orang dulu, orang-orangnya salaf, orang Indonesia, Islam terdahulu, pakai kopiah, pakai surban, biasa loh. Itu delok foto-foto zaman dulu. Foto ampel jadul gini. Kabeh wong iku gawe baju-baju Arab gitu. Yang Arab atau orang yang biasa kabeh pakai yang ketularan banyaknya saudagar yang datang ke Ampel zaman itu, kampung Arab. Kampung Arab bukan hanya Habib dulu isinya Ampel ini, enggak, banyak masyayikh, semuanya kumpul jadi satu. Pedagang India, pakainya kan kayak itu, pakai kayak ono rompine terus gamis songkok cepluk gini songkok Turki itu roto. Tapi kebanyakan dulu putih songkoknya, putih terus ada imamahnya, ada surbannya itu. Lama-lama ganti merah, lain tidak senang Abu Bakar. Ini pengaruhnya besar soalnya. Kalau hitam sudah nasional, Indonesia punya. Lah kok didelok anak-anaknya para pemimpin, anak-anaknya para ulamanya ini kok melok-melok, ini bahaya ini. Suwe-suwe ndak roh ya apa baik salafnya, orang-orang terdahulunya, orang-orang kunonya itu gimana pakaiannya, suwe-suwe ndak roh akhirnya hilang. Paham ini? Contoh tadi kayak gini. Ente sekarang misalkan ente pakai celana, pakai kaos, topian. Ente pergi ke Bali. Kira-kira ente masuk ke tempat itu malu apa enggak? Tak ono sing ngeru kau niki muslim apa ndak, kau niki santri apa ndak, gak ada yang tahu. Ente pakai gamis moro-moro kon ono di Bali. Ambek koncomu, ente punya teman orang Hindu atau orang anak-anak sana yang tambeng misalnya, dicak ngopi akeh bulene. Kon gawe gamis, kira-kira isin apa ndak kon? Kayak risih, kayak ada yang nahan. Lah ini hanya baju, Rek, paham? Ini hanya baju loh. Coba kon celonan pendek. Ya ono wis gendeng-gendengan wis. Cuman ya mungkin dia tidak berani minum khamar, minuman kerasnya gitu. Ini baju loh, pengaruh. Terus ente kira duduk dengan orang soleh, cinta sama orang soleh, dekat sama aulia, itu udah ada pengaruhnya. Pengaruh baju aja pengaruh. Pengaruh. Terus ente ngaji dari jalan yang benar, ente ngaji dari jalan yang soheh, dari ulama yang soheh sana, itu udah ada pengaruhnya. Hasya wa kalla. Mana mungkin. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, Kubah Ampel itu. Di Ampel itu ada pemakaman di situ ada pemakaman Kubah Ampel namanya. Di tengah pasar itu ono Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Ini penting, Rek. Pengaruhnya penampilan itu bahaya, pengaruh banget. Itu dulu pernah ceritanya beliau ini jahit baju. Beliau ini jahit baju gamis. Beliau ini punya tukang jahit khusus yang sudah biasa jahitkan beliau. Dipanggil. Suruh ngukur bajunya ini. Berapa kali ngukur ukurannya ku salah. Sing iki ketahuan, sing iki rapet. Akhirnya suatu ketika wis ngukur wis diculno. Subhanallah, seperti itu. Bajunya, jubahnya ini datang panjang cc. Sing kiri dawa, sing kanan pendek. Pendek sama ini. Anggaplah sama ini pendek. Subhanallah. Mikir Habib Muhammad ini. Kenapa saya ini kok aneh ini, padahal itu tukang jahit biasa yang biasa jahitkan saya. Kok tidak pas? Mikir. Subhanallah, eling, ya Allah, salah aku kira. Aku ini punya salah karena saya ini mau jahit baju, saya tidak izin dulu sama guru saya. Siapa guru nih? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror. Saya ditegur oleh Allah, bajuku gak ono sing iso digawe, rusak kabeh gara-gara aku gawe ndak izin sik nyang guruku. Syuf ini baju biasa, paham ini? Jubah iki lho, tutup kelambi sing salah. Tapi aku gara-gara gak pamit sik nyang guruku. Gara-gara aku udah takut nanti berubah dari guru. Ono ae gak tepake. Nah, ini pentingnya. Inting manut atau meloi wong-wong soleh itu penting.
dalam pakaian, dalam segala hal. Ada satu aulia itu tidak berani mateni semut, tidak berani bunuh semut. Gara-gara saya tidak pernah dengar keterangan Kanjeng Nabi itu pernah tidak sengaja membunuh semut. Nabi tidak pernah ngelukai makhluk yang manapun, tidak pernah. Yang hewan, yang tumbuhan. Padahal semut remeh, ente mateni semut sak gegem sik akeh hari ini sak alam iki. Ndak kira punah, paham itu? Takutnya itu seperti itu. Takut mukhalafah, keluar dari jalan terdahulunya. Jadi apa ini masalahnya? Penilaian orang itu jangan diambil pusing. Hadzal hadis. Ini juga hadis menerangkan betapa sahabat itu dulu orangnya hidupnya pas-pasan. Bayan lima isyati ashabi Rasulullah menerangkan hadis ini pula lima isyati mengenai kehidupan ashabnya Rasulullah, sahabat-sahabatnya Rasulullah itu Masya Allah hidup dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan pas-pasan, sulit, melarat. Tapi gak ada ceritanya sahabat itu yang telat salatnya. Gak ada ceritanya sahabat itu yang gak siap. Ayo berangkat. Gak ada sahabat itu. Padahal sahabat gue semulia loh. Ayo ngaji. Budal. Nabi kumpul kabeh ngaji ngurungono keterangan teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dengarkan bayan atau dengarkan pengajian, kajian dari baginda Nabi. Apakah mereka itu butuh pahala? Ya jelas saya tidak butuh. Sahabat ente itu kalau dengar sahabat disebut catat di otakmu itu. Sahabat ente dengar ceritanya siapa aja ada sahabat. Jangan ente dengarkan cerita biasa-biasa. Ente harus sadar siapa itu sahabat. Sahabat ini orang yang duduk sama Kanjeng Nabi, hidup sezaman sama Kanjeng Nabi, ngelihat Kanjeng Nabi, dilihat Kanjeng Nabi, ngamini doanya Kanjeng Nabi, sholat di belakangnya Kanjeng Nabi loh. Sudah bertumpuk-tumpuk kemuliaannya ini. Aja sahabat, Masya Allah. Ini biasa, ente tidak berarti ente tidak punya makrifat. Tidak punya pengetahuan yang dalam siapa itu sahabat. Sahabat ini bukan hanya orang biasa, orang yang agung loh. Kumpul di Kanjeng Nabi loh, sholat di burine Kanjeng Nabi. Ngamini doanya Kanjeng Nabi. Catat itu, kalau ini dengar namanya sahabat, siapa saja. 1 juta Syekh Abdul Qadir Jailani dibanding seujung rambutnya sahabat tidak ada apa-apanya. Si luwih mulyan sak pucuke rambutnya sahabat. Syekh Abdul Qadir wali ke sahabat. Ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Kanjeng Nabi, urip mbek Kanjeng Nabi, mangan bareng Kanjeng Nabi, ngaji langsung krungu teko kupinge langsung krungu suara Kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir aja santrinya bisa diberi syafaat. Menurut kepercayaan dalam keyakinan kita ahli sunnah, banyak ceritanya para wali kan memberi barokah. Iya apa mana sahabat ini? 100 juta Abdul Qadir Jailani gak ada apa-apanya sama debu yang diinjak sama sahabat. Tak ada apa-apa. Loh ini sahabat hidupnya kayak gitu. Kurang mulia kayak apa? Mulianya yang setinggi itu hidupnya pas-pasan. Tapi itu bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang aib. Paham? Wa an Abi Karimah al-Miqdam bin Ma'di Yakribah bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallam ma mala adami wallahu alam bisawab tawagi al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillah rabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal مغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك ولطيف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا خذهم وبددا واجعلهم لنا فداء وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحل والخائبين وشر كل ماكر وخائن وغدير وعايد
وشر كل مؤذي يا الله من معتد وغاشب ومفتر وكاذب وفاجر وعيب وحاسد وشامت يا الله يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر قمين يا واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبطول أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام والكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنشر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغي مريد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الشعاب وافتح لنا الأب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغي مريد وحاسد بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الشعاب وافتح لنا الأبواب يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغي مريد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاءنا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند
الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم صلى الله ودافع البلاء والوباء والمرض والآلم صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيد القوم وشفيع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه يا أيها المشتاقون الجمال صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على دينه وعلى فاتحة.